Nekoliko stotina poštovalaca tekovina NOB-a okupilo se na Tjentištu kako bi obilježili 72. godišnjicu bitke na Sutjesci. Iz godine u godinu sve je manje preživjelih učesnika koji pohode ovo mjesto. Na Tjentištu je danas bio i Branislav Jumović, koji je kao 16-godišnjak učestvovao u probijanju obruča na Sutjesci. Tada je bilo teško, užasno. Mali broj partizana, a ogromni broj Njemaca, Ustaša i Četnika, i Italijana, i Bugara, i ne znam ko sve nije. To je bilo sigurno 1:15, ako ne i više. Brojne delegacije položile su vijence i cvijeće na centralnom spomeniku narodnim herojima na Tjentištu. To je jedan primjer herojske bitke, jedan simbol požrtvovanja, jedan simbol borbe za slobodu i jedan simbol moralne čvrstoće kako treba da se brani svaki kutak svoje zemlje. Na Sutjesku su danas stigli mnogobrojni mladi iz cijele bivše Jugoslavije sa partizanskim kapama na glavi, ordenje na prsima i noseći u rukama fotografije Josipa Broza Tita. Sigurno mladima treba približiti tu istoriju, sigurno je treba proučavati mnogobrojne školske sekcije, posebno istorijska sekcija u Srednjoškolskom centru Foču, njeguje tradicije narodno-oslobodilačke borbe. Bitku na Sutjesci vodili su herojski borci svih naroda nekadašnje Jugoslavije, predvođeni maršalom Titom. Poznata je kao najteža i najkrvavija bitka NOB-a u kojoj je život izgubilo 7.500 boraca.